abantu abatirwa orubare n'ihunga nabo mu cyaro cya Kakira hamwe na Ngobye umugombora yabara mu district ya Hoima bachairman b'ebyare bino bagira ngo amakagaru korenga 12 nugo gaferirwa emisiri y'ebitoke ebihimba muhogo emyana hamwe n'amaju ekyaro kino kikoto kirumu amaka nke 13 kandi agakuhikyamu abantu nka 10 kandi abantu bano basoboye kuferwa endimiro zabo nka ebihimba hikanka 3 ebicholi hikanka 25 emihogo hikanka 2 kandi ebitakuli hikanka 15 abantu nka rukaga omukyaro kya Ngobye bona bala affected habo rubale enjwe zindi zigwire twinamu enju nka 5 eziteirwe emiti za chweka kandi twina obuzibu enjara etwizire omukyaro omubahikirweho oburemezo buharimu n'ababire bejunise sente za Parish Development Model okuhinga cabbage abantu bayingi babaire bayina amayika n'amahika g'ebitooke nka ati nyonyina ehika nka ina zona ziri affected zona ziri haitaka tiziri mu kitooke gonze kimu ebihimba hika 2 zona okurora musiri kwonka bulime busamwe kisigaire mugonze kimu nebicholi emihogo okurora biti byonka byemereire aba batachira office y'enganzi ihanga okubirukanje renja litaka bamazireho kusaba government butanagiriza abataka butatunagiriza ekintu kino kitwalenke ekintu kikuru kwa abantu bagarukwemu omutima gwo kugonza government yaitu yebintu mbibalize nka chairman NRM nindomirwa ekitebe cyetu KNRM butukunagiriza abantu tukalema tabahondeiro mu kucyura kwabo aho nebitekerezo byo kugonza ekitebe cyaitu niho bikehera okwa no ebihimba gali mazima tibikyali mu musiri bwire buno arom kaikuru hano ebihimba bere byomere akoma bukoma na tekombafu byona binogokere byahuwati biro so onkusaba DPO District Production Officer Hoima Dr. Kajura osindike team immediately eje verifying twandika abantu banu tulenge okurura office ya Prime Minister na Ministry ya Disaster iyambira abantu baburaru muno Kakira na Ngobye hati tukusaba government etuyambe omukaire kano abana baitu titwina kyo kubabohera abana amasomero twine kiturabahereza habweke kiyage kigwiro hoga abahona bine no kwetombwita ngo murundo gwaherera ciro baterwa rubare tabaratunjire buhwezi amakoraga gasha kwa Ambrose Nuwagaba Katoto.